Mbĩtĩka ici irugũrĩirio kĩharo-inĩ kĩa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia na iratanywo gũthakwo kwa ihinda rĩa mĩeri 2 na ikũrũgamĩrĩrwo nĩ mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi, akiuga arongoreirie kuonia mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ kaũndũ ga gwĩkaga thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ. Sports can be used in its pure form to mitigate the challenges our young boys and men face today, including the vice of alcohol and also the drug abuse and substance abuse. Vijana sasa mmeokoka siku ya leo, si ni kweli? Si mmeokoka? Si ndio? Sasa nataka tushikane kwa vita ya pombe. Sasa vita ya pombe manake ndio imeangamiza wengi, madawa kulevya. Lazima sasa mmekuja pande nyingine ya watu wameokoka, tuweze kupigana pamoja. Mwena-inĩ wake gavana wa Laikipia Joshua Irogo akiranira kunyita mubango uyu mbaru niguo gukura mbeũ njĩthĩ kuma ukombo-inĩ wa unyui wa njohi utari na kihariro. Nasi pande yetu tuone vijana yetu tumewapatia talents, wengine wamepatiwa skills, wengine wamepatiwa kazi kidogo kidogo. Na kwa hivyo hiyo ni kitu kimoja ningetaka kuhakikishia ya kwamba we are not going to relent. We are going to continue supporting this initiative ile umeanzisha. Hari ngucanio cia kuhingura mbĩtĩka ici, timu ya Departers ya kuma Laikipia ya Rugongo yandĩkithĩtie ũhotani wa mbaũ 4-0 gĩthaka na timu ya Karũga FC ya kuma Laikipia ya ithũĩro, gũkũ Kasumba ĩkĩhotwo na mbaũ 1-0 nĩ timu ya Zion FC. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.